Mularami arwaya pinami pa ropa chola luchi moka agomi lupadopaka bikopa Saloka pinapuyu Philippians chapter 2 verses 5 okla 11 hokla budu ngo purita mamyodu abunyima kopa Philippian mi kasatiken bo Paul mo 61 AD ka arware ho Rome ka jail ho dula kete nempake ngo mularami lujala kima Hopa ngonga ka luko sana ho kila Paul nempa na sakasatimi ketene hekau ke ngo luko tali. Ngo luri marampa prayer machike malaro hembope. Pinene mi paya ropacho saka myotupa. Ngono dukun so nemi kiolutu ngono ka aha punyumi makotope. Naka agumi tagala topa yampe Jisu arme pakutu. Amen. Ngono yanu halakalo nemi karanta padu o kristan yanu kendo halakalo namunam tapadu o jalo seka yanu mi ngono seloka do koda ngono charjo hankane kapanya kuma aku anyami kapasi sana gas pasu hem kalomane seka atami ngono charjo kapado netampa Philippians charjo ngono kapado Philippians chapter 3 verses 1 okla 3 o Tangelo Kristan sanjumi hampa strict pasala chante saka strict ka sanasi charge mi romlo modugudo patra hala chances to o Philippians chapter 3 verses 12 or plus 16 loy Tangelo hemkalo henko namapa henyate saka simitra ngunu kapado o Philippians chapter 4 verse 2 o Tangelo lunu talesama samba salamapa date simitra ngunu kapado Saka henju pajumi saka dari semi Paul mo kedo pajite Paul mo saka dari mi laho dupala unity ka bare mi Philippians chapter 2 verses 1 okla 4 ho unity hne yanu ho ke dori keno nela mo Jisu ka yanu mi lutanambula chapter 2 verses 5 okla 11 ho budo theological feel ka to koda Chapter 2 verses 5 okla 11 sakadri si hampakai pajido semi Jisu mi kapori rigina na ako pataljido semi ngono Christological passage lamana ludu osaka passage semi kenosis hala malalo nyadu kenosis hala kaluna emptiness miludo atomika arapaka musunemi obilo saka passage mi bilo kristanata besipatar sinyala halamate si hampa popular la halajita Actually mo also humility miludo o humility miluhela ludo humility halakalune atomika atumusune miludo actual word tanisong unu kapamapa o pango saka humility mingo yanula lulike so Paul mo yanu o yanu henjo mojo nena yigudune saka deremi lukodo ho fa Paul mo so verses 5 6 so yanu nena dokoda Yanu hunu ainsamane miludo humbleness is in equality Ngunu taneka tradition mi kada koda ngunu nyimi hime mi hem kalo madu molo mi ngunu udeho community chitanga du kun ho charge mala ho ngunu nyimi hime atanka lune mi tam kalo madu molo kalone mi ngunu tapaka yadu molo ka charge ho ka pine puyu luji ho ritual atamika magli ho tangeloe ngunu nyimu lo ingmu kona ma patara hala hendu o even mo lokalu ne mingono tanama patara hala hendu bible ngunu ka de la kajo pinengunu miutane la kalu jo nyimi me mala atado kame mala ro mi ainso do paputu ho ngunu saka charge simi ching keno ho jalo pinengunu mi ainsela daki ma chola ludo semengunu verse 5 6 okapado jisumo pinesetu ho jalo mo ichueta equality mi mo claim mate pinaga baka aki ho simingono heng keno yanu hone aisamane atomika atumusonemi ludu nyimi hime kontema ngono milobomola atupa dakino Paul mohrapa 7 ka first part o yanu hone nuna hakamilukodo yanu hone binemi ludo he lay aside his glory la English paludo Jisumo radeganda ho hangja hen khmate ho jalo saka kede api ho to du pala mo malaro mi apate
mo ka comfort zone ho ke lima te koda ho kam apama te koda ngunu solo sango pya komi kapalatar yikimane saka comfort zone se miyomi aya kristan pasangla ma patar yido saka bar singunu mi challenge modo ngunu ka comfort zone ho ke lila mo ka mugomi makinchola verse 7 ka second part ho Paul Moharapa lukodo yanu ne atomica maramusu ne miludo he took upon himself the nature of a human servant jisu momo hokot pala saka kete piho ama moho dupala a miu loka moho kone pineganda ho atukeno miu moho bo pineganda ho kai keno simingun Mark chapter 10 verse 43 ho kapado ngunu kristan me servanthood moho ne ka dormo religion latarludu jije kristan moho ko dupa samadu moho dupala sandu verse 8 ngunu sokado koda Paul Moharapa lukodo yanu halakaluna luko talene miludu English pahala ketogodo he humbled himself and became obedient to death hala Jerry Fluidu unimi DRG lean mohala takado ngo charge imapa charge mogo mumapa Christian pasala keno hala Jerry Fluidu lu no sala keno kela nung paludo ko dapi nungunumi free will bitu free will halakaluna ato henko hela dopa ato mogo mola dopa Jerry mohal ludo huna charge imapa charge ka mogo pago mumapa danu Kristan sala sekindo ho jalo huka student chitando huna school imapa ka danu huka soldier chitando huna army ka join mapa ka danu huka salesman chitando without customer la customer nyamako ka pute don chitando o heka businessman chitando on a desert land la heka sumu gandao ka business modo ne chitando la apostle James mohala ludo henje hulu ko talene la neka henje mi neka muko pa ko hoku kapakini tola apostle Paul mo ludo yanu la kalune luko talene hopang lupine lunemi talela salakema verses 9 okla 11 le kado koda Paul mo sisi mo ka kenemi ke gurido mo lodo yanu henjo mujo nena likindo ne hekami lukodo yanu henjo mujo hu pine kalemilai kai drimika kapasane miludo sekalemila himingunu kede api hotar kapala kindo homo ka rade kanda hotar kapala kindo verse 9 oludo huna yanu yabe sando ne hemi pine jo tu chakindo Netampa Jesu mitmo jotu chate English pahala ketogdo God has exalted him to the highest place verse 9 ka second part hala ketogdo he has been given a name above all other names la Jesu ka armya mimo kai mutula huna yanu yame sando ne heka armya mnami kai makindo heka armya mi dohadolo tatudopa tapadopa makindo na o verses 10 11 Halaketogdo English pa someday all people will acknowledge that he is Lord every knee shall bow before him huna yanu yame sando ne hemi kikindo ne tampa jisumi kinya keno ngo kami japaluchko Paul mo Philippian church ka biasa ni mi hempate nempalukoda miutongeka lohe ha ko lama pakadane mi kalala ako anya ka talisamanimi kalala o inferior atu kalosanemi kalala mo charge mi byai kene namapa unity ahapoe kanemi ludo chapter 2 verses 1 oklapor liepa o saka unity hana ahayanu hokus dorila kindone hala hela mo jisuka yanumi lutanala yanu hana aisamane yanu hana bine yanu hana muhone yanu hana lukotalene halamo lukodo Paul hene hu yanu hu charge mi ahapoe pangapokeno o yanu ahami gdokoda pinika leminai drikai malami kapala kindo hala lukodo Philippians chapter 2 verses 5 okla 11 lepa saka house of malarmi pinilyang kinchola luyi paera pacha